آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعينك يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. अल्लाह ताला सुकुन तमाम तारीफ हम्दो सना बेशबहा दुरूद व सलाम बरज़ात मुक़द्दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम्दो सना तो दुरूद सलाम पत करो एज यूजुअल दुआ परवरदिगारस को रब्बी कायनात यतन सोन जमा गसुन यतन सोन वनुन तो बोजुन यतन सोन खड़ा गसुन तो मुक्तदियन अंदर बिहुन परवरदिगारा अंदर गसन कुन्ने किस्मुक तकब्बुर तो गमंडास. परवरदिगारा इस बचाओ तकब्बुर निश. परवरदिगारा इस बचाओ तकब्बुर निश. रब्बा इस बचाओ गमंड निश. रब्बा इस बचाओ रियाकारी निश. रब्बुल आलमीना इस बचाओ रियाकारी निश. रब्बुल आलमीना इस बचाओ नजर बद निश. रब्बुल आलमीना इस बचाओ आदम नजर निश. रब्बा इस बचाओ खबीस जिन्नो तो जिन्नातो निश. परवरदिगारा इस पर कर पानुन रहम. रब्बुल आलमीना यतनस देस वन खोत ज्यादा अमल करनो तौफीक. पतमे जुम्हा अंदर कर्याव इस बयान कि अल्लाह ताला कर बेशुमार नियामत अता बेशुमार मोइज़ अता पैगंबरन. तमो मोइज़ो मजो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेठन मोइज़ अल कुरान अल बुरहान. इथे पठन अल्लाह ताला कुरान मजीदस मज येल कुन नियामत हुन जिक्र कर येल कुन नियामत हुन जिक्र कर थकनावन कुरान मजीदस मज न तो ओस न जरूरत रसूल अकरमन या हजरत अल्लाह जल्ल शानो ओस कुरान मजीदस मज थकनावन के. अल्लाह ताला करन बयान दपन है मैं हसा बनाई पहाड़ मैं हसा बनाई जमीन मैं बनाई आसमान सब समावात वल अर्द मैं बनो तुंद खतर जमीन तो आसमान शेन दोन में सतन दोन में. परवरदिगार दपन मैं कर बिग बैंग थ्योरी. परवरदिगार दपन मैं दितमो कुरान. रब दपन आस पास त्रयु नजर पहाड़ कर में वाता. आस पास त्रयु नजर वादियां कर में वाता. आस पास त्रयु नजर जैतूनी पहाड़ कर में वाता. आस पास त्रयु नजर सब्ज़ार वशु आब वशु ओबर वशु सूरज चांद वशु अशम्स वल कमर बिहुस्बान
صبحان تُہۍ وٕچھِو پٮ۪ٹھ کُن تُہۍ یِیِو اَتھِ زوٗن تارک چاند ستارے یِم سٲری چیٖز ؤنِتھ فرماوان حضرت اللہ جل شانہ فبأي آلاء ربكما تكذبان مومنو مسلمانو جنو انسو وار تھیو دھیان پروردگارس کن یم نعمت تُہۍ وٕچھان چھِو پانس أنٛدۍ پٔکۍ یم نعمت وٕچھِتھ پٲیِو یاد تُہۍ کمن کمن نعمژن ہُنٛد کمن کمن کتھن ہُنٛد کمن کمن گفٹن ہُنٛد کٔرِو انکار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یتھے پٲٹھۍ فرماون بیٚیہِ کوٚر مےٚ بیٛاکھ گفٹ عطا اکھ دِیُت مےٚ پہاڑ سمندر کُنہِ ساتن اگر انشاءاللہ موقع آو انشاءاللہ کرو بیان ساینٹفکلی پرٛو انشاءاللہ بڑٕ رٕتۍ پٲٹھۍ انشاءاللہ العظیٖم اگر رۄب العالمیٖنن دیُت بیٚیہِ ییٚتھنس موقع انشاءاللہ کرو بیان یِم پہاڑ ستارے یِہنٛز فارمیشن یِہنٛز ڈسٹرکشن تہِ کرو انشاءاللہ بیان مگر رۄب العالمیٖن کرن اعلان دپن اے مسلمانو جنو تہٕ انسو وار تھٲیِو دھیان کیٛاہ تھٲیِو دھیان مےٚ کوٚر مےٚ عطا کیٛاہ کوٚرُتھ پروردگار عطا ٹھیٚکناوُن کیٛاہ چھُکھ سورۃ الجمعہس اندر فرماوُن پروردگار هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرماون حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دپن مےٚ کٔرۍ مےٚ نعمژٕ عطا نعمژو منٛز دِتۍ مےٚ دُنیا چیٖز ان گنت چیٖز مگر تمو نعمژو منٛز دِتۍ مےٚ بہتریٖن نعمت ٹھیٚکناون پروردگار هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیہ مےٚ کوٚر مےٚ سُہ رسوٗل عطا سُہ پیغمبر عطا سُہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا یُس حکمتو دانائی سۭتۍ بٔرِتھ اوس ییٚمہِ سٕنٛز کِتاب القرآن تہِ حکمتو دانائی سۭتۍ بٔرِتھ ٲس سُہ رسوٗل کوٚر مےٚ عطا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یُس تُہۍ انان چھُو نزدیٖک دانائی سان حکمت سان کتھ کُن القرآنس کُن البرہانس کُن قرآن مجیدس کُن چھُ انان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنس تھاؤن دھیان دون کتھن اکھ گوٚو أمِس کوٚر مےٚ عطا قرآن قرآن کوٚر مےٚ عطا رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلمن مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ دِژمَس حکمتو دانٲیی جناب رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن کیٛازِ رسول اکرمس ٲس سٮ۪ٹھاہ حکمت وی لیک دیٹ مسلمانو أسۍ چھِ سُہ لیک کران مسلمانن چھنہٕ وٕنکیٚنس حکمتو دانٲیی کینٛہہ اگر کانٛہہ مےٚ کلام کرِ زور کتھ ونہِ ضروٗر اینڈ ڈیفنِٹلی بہٕ تہِ کرٕ یورٕ تیزر بہٕ تہِ کرٕ یورٕ زور زور کلام مگر کینٛہہ اوس نہٕ واپس جواب دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ ونان حکمتو دانٲیی سۭتۍ ییٚمہِ ساتن اسلام رسول اکرمو اوٚن اوپنلی کوئی صفوچہِ پہاڑی اندر محمد رسول اللہ اعلان کرن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون عربکیو لوکو پیغانو مشرکو اور بوزیو کیا چھو اعلان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ولیو اکس پروردگارس کن ترایو پالیتھیزم سائیڈس مونوتھیزمس کن یمو اکس خدایس کن یمو کنس وحدہ لا شریکس کن یمو 300 بت گالنے آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکمت سان کر کلام رسول اکرمو بڑے دانائی سان دسک دعوت عربکن ام پتن پننی پتر ایون اتلن چپات لائن جبین مبارکس محمد رسول اللہ کس پتر ابو لہب یمزن لونڈی آزاد کر گفٹ دیتنے سے ساتن تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں عزیزو کیا دیتنے یور
یور جواب رسول اکرمن کیا کرن یور کلام رسول اکرمن کیا دیتن یور گسیل جواب رسول اکرمن ام مزاجک آسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے موجوب کر قرآن مجیدن پانے اعلان اوے موجوب دیت اللہ تعالیٰ پانے جواب ابنس تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو لہب پہ یہی مات ویسد چلو تو تکلیف رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم چشیا پتا کش محمد رسول اتنس چھ ایتھیسٹ تلن سوال وچھو ڈاکٹر ولیم کیمبل بیترش تلن سوال دپن ہے تو ونو تبت یدا ابی لہب و تب اے خدا سب چھ کرن اعلان رب العالمین کرن اعلان تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو لہب پہ یہ اتھ ویسد چھنیا یہ اتھ مگر کہہ مفسر قرآن کہہ تواریخ دان کہہ حدیث زانن وول ہیکن ونت کہہ سیرت نگار ہیکن ونت کہ کیا پہ ابو لہبس اتھ ویسد نہ کیا پہ اعلان کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر اتھ پہ نویسد کیا ابو لہبس اما نعوذ باللہ قرآن چھا ابزور نعوذ باللہ ابزور چھا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نعوذ باللہ ابزور چھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل چھا اتنس توریہ عربک لٹریچرس اندر توریہ کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مطلب کیا گو امیک عربس اندر اس معمول اتیس وور کرن یتھے پوٹ یل کاسی کیا ایسے پرابلم گمز غلطی گمز تمس اس ونن یتھے پوٹ پہ یا اتھ وسد یا اس تم ونن بت وولگ یا دب نشت لاڑے یا رب یا اس تم بے کانٛہہ چیز ونن پیو یا کل وسد یت پوٹھن زن موج پنس بچس ونن چھ اگر بچہ کانٛہہ میٚژ کھیون چھ یا غلط چیز کھیون چھ پتہ چھ أمس موج ونن ہاے پے یم اتھ وسد موج پنس بچس یہ غلطی سدھار یسن ام سند مطلب چھنا آسن کہ امس گژھن ریئلٹی مز ریئلی پے یم اتھ وسد یہ اللہ تعالیٰ سن بیان رب العالمین اوس یسن کہ اصلاح گژھِ گژھن ابو لہبس گئی غلطی اوے موجوب بیانس عربکس لٹریچرس مز تبت یدا ابی لہب و تب مگر پان دیتن جواب رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم یہ کشمیرس تہ یہ نارتھ انڈیا کے لوکن تہ اگر اس پن ہسٹری وچھو مسلمانو وی آر فرام دی آرین کلچر اس آرین کلچر پٹھن آرین کن خونن مز تہ رگن رگن مز شرارت سانس خونس مز غصہ سانس رگن رگن مز جہالت میانہ عزیزو اوے موجوب وچھو تھی دنیا مز یس تہ تباہی گئی تتھ اندر آرین کلچرک اخ واریاہ بوڑ حصہ اگر اس وچھو ورلڈ وار فرسٹ وچھو سیکنڈ وچھو جرمنی بوڑ بار رول اس ورلڈ وارس مز تتھ اندر اس ہٹلر سند اخ بوڑ بار رول اگر وچھو ہٹلر تہ اس آرین کلچرک تہ کاشر یم زن نارتھ انڈیا اندر روزن چھ یم تہ آرین کلچرک اوے اگر اس وچھو ساؤتھ انڈیا تہ نارتھ انڈیا کیا چھ پانوے فرق ساؤتھ انڈیا چھ قابل لوک ساؤتھ انڈیا چھ ایجوکیٹڈ لوک ساؤتھ انڈیا چھ واریاہ شریف نفس لوک اوے موجوب اس تہ وچھون اسروس چیف سہ ساؤتھ انڈیا پہ انڈیا مز میتھمیٹکس مز فرسٹ پوزیشن سہ ساؤتھ انڈیا پہ اکنامی ایسٹرونامی کھانا تہ سبجیکٹ سہ ساؤتھ انڈیا پہ نارتھ انڈیا وچھو تہ لڑائن مز فتنن تو فسادن مز ریزن وی آر فرام آرین کلچر مگر اس خصوصیت آرین کلچر پہ آسن باوجود اللہ تعالیٰ دیت اس انعام اس بنائن مسلمان یل بنے اس پہ ذمہ داری بنن we should be peaceful to the others اس گژھو peaceful آسن باقی لوکن نش کیازِ اسہ آو بیان کرن تۄہہِ آوُ سُہ رسول عطا کرن یُس حکمت و دانائی سۭتۍ بٔرِتھ اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتُے یوت نہٕ قرآن مجیدن کوٚر بیٚیہِ اعلان قرآن مجیدن فرمو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے یاد تھٲیِو سا اعلان لوکو یاد تھٲیِو اعلان رحمتا للعالمین بنت سوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اس کن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نہاز اشتر تو فکر رحمتا للعالمین کیا گو امساد عالمین لفظ آو بکر تھوڑا سمجھاؤ نش کوشش اگر اس الحمد شریف پڑھن چھ سورة الفاتحہ پڑھن چھ مگر مطلبہ چھن پائی آسن
بہت پڑھان سورہ فاتحہ پریت نماز اندر پریت سات چھس بہ سورہ فاتحہ پڑھان مگر یم ساتن بہ وچھان چھس امیک مطلب مقصد مے نہ پتہ کی مے نہ سمجھ یوان کی بلکہ اعلان کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دپان پریو مے ویاو اوتر تہ یم ساتن قرآن مجیدس اخ بک ہن شیپ آئی دن گۄڈنِکِس صفس پٮ۪ٹھ آو تھاونہ الحمدللہ رب العالمین نت اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ ثٲبت کہ گۄڈنِچ آیت کیاہ چھِ سورۃ الفاتحہ اقرأ بسم ربک الذی خلق چھُ گۄڈنیُک سورہ مگر میانیو عزیزو ییٚلہِ گۄڈنیُک قرآنس چپٹر کھولان اتہِ یِوان سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین اسہِ آیو نہٕ سمجھی اما دلیل کیاہ گۄڈنیتھ کیازِ تھومُت یِمو مفسر قرآنو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ تھومُت گۄڈنیُک سورہ قرآن مجیدس سورہ فاتحہ اتھ دِوان جواب ڈاکٹر محمد مرکنڈے پکٹھال تم سن قرآن اگر یہ سہ پرزو تفسیرس اندر تم کس انگلش پہ قرآن ڈاکٹر محمد مرکنڈے پکٹھال یہ رودمت برٹشس اندر یہ رودمت کیمبرج یونیورسٹی اندر اخ پروفیسر فار کمپریٹو ریلیجن یہ برٹش یہ نان مسلم کرسچن ام پتہ کور اسلام قبول پتہ بنو مفسر قرآن یہ لیکھن ات پنس تفسیرس اندر دپان کیا سورہ فاتحہ گۄڈنِکِس پیجس اندر ریزن کیا دپان ییٚلہِ أسۍ پران چھِ الحمدللہ رب العالمین کُنہِ ساتہٕ کرو انشاءاللہ بسم اللہ تہِ تفسیر تِکیازِ شروعات چھِ گژھان بسم اللہ ام پتن چھُ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین ہے مسلمانو ہے مومنو غیر مسلمو یہودیو نصرانیو اور بوجھو کا کیا اعلان کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کم کلام چھ کرن قرآن مجید دپان چھُ بوجھو کلام الحمدللہ رب العالمین پروردگار چھُ رب العالمین عالمینُک رب دپت گو ییٚلہِ عالمین آو عالمینُک مطلب گو تمامن ہُنٛد رب چرندن ہُنٛد پرندن ہُنٛد جانورن ہُنٛد یہودین ہُنٛد نصرانین ہُنٛد عیسائین ہُنٛد بٹن ہُنٛد یم چھِ تہٕ تم کالے سفید اس رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یم چھ تم گامک چھا شہرک چھا قصبک چھا جانور چھا ہونین ہند پروردگار ہونین ہند یم تہ جانور چھ چرندن ہند پرندن ہند گاون تہ گپنن ہند پروردگار حضرت اللہ جل شانہ ات مچ کہاں بے یہ سمجھاؤن موجوب چھ اخ بریلوی عالم اخ تمن تفسیر قرآن سمجھاؤن موجود یہ صحیح ہے سہ گھس ون دپان اخ بادشاہ اخ ام کور اعلان دپان اس کے بعد تمام غیر مسلمن راشن بند تمام غیر مسلمن راشن بند کسی دمو نس راشن یہ کور اعلان وقت مسلمان بادشاہ ام پتن آو امام صوب یل مسجد اندر امام تس کھوت ام پڑھ الحمدللہ رب المسلمین الحمدللہ رب المسلمین پت کن گئی فتح الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ اس پڑھن بی الحمدللہ رب المسلمین پت کن گژھان فتح سبحان اللہ ام پڑھ بی الحمدللہ رب المسلمین گئی پت کی حیران اما امس گو کیا امام صاحبن ژٹ نماز دوپنک دلیل کیا تُہۍ کیٛازِ چھِو مےٚ فتح دِوان دوٚپمس نہ حظ ژےٚ چھُکھ نہٕ قرآن مجید پوٚرمُت ژےٚ چھے نا پتہ اللہ تعالیٰ کیا کرن بیان الحمدللہ رب العالمین دوپنک یمو ونیو مےٚ یہ پرژھو تٔمِس وقت کِس بادشاہس ییٚمۍ اعلان کوٚر کہ أسۍ دِمو راشن صرف مسلمانن سُہ کُس گوٚو راشن بند کرن وول تمن غیر مسلمن یمن متعلق اللہ تعالیٰ وون الحمدللہ رب العالمین پروردگار چھُ رب العالمین ات من چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بید باو ات من چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بید باو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے چاہے یہود چھا نصران چھا عیسائی چھا کُنہِ تہِ مذہبس سۭتۍ چھا بدھسٹ چھا زورینٹرنزم سۭتۍ چھا بہائی ریلیجن چھا شیعہ چھا سنی چھا یُس تہِ چھُ سُہ گژھِ بوزن اعلان رب العالمین چھُ حضرت اللہ جل شانہ مطلب کیا
پرور ڈاکٹر محمد مرکنڈی پکٹ حال ونن دپن ات من ونن پروردگار امس نوجوانس اس نو نو یوان مسجد من ونس مز یوان نماز یس رمضان نماز آسان یا کن ساتن چرسس اندر آسان دت شرابس اندر آسان دت پتہ پروردگار کران ہدایت یوان مسجد پاکس اندر یل گڈنت پران الحمدللہ رب العالمین پروائے مبر جوانا نش وقت صدر چون نش وقت صدر چون خدا نش چیئرمین صاحب چون خدا نش امام صاحب چون خدا نش مولوی صاحب چون خدا جنت جہنم مالک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ژے معافی منگے عوامس ژے معافی منگے مولوی صاحبس ژے معافی منگے امام صاحبس کے معافی منگ حضرت اللہ پروردگار اتنس تمام سپرلیٹو ڈگری کران یوز ام پتن چھس ونان الرحمن الرحیم یہ ون مسجد مز دپان چھس پروردگار مے گومت پھلٲنۍ گناہ فستٲنۍ گناہ وے بہ کر تہ کر کیا پروردگار چھس دپان پرواے مبر سکولس اندر گو یہ غلط کالیجس اندر گو یہ غلط یونیورسٹی اندر گو یہ غلط ملازمتس اندر گو یہ غلط وتہ پکوٕنۍ گو یہ غلط بازرس مز گو یہ غلط بزنسس مز گو یہ غلط پرواے چھُنہٕ کینٛہہ الرحمن الرحیم پروردگار چھُ رحمان تہِ تہٕ رحیم تہِ تمام سپرلیٹو ڈگریز یم عربی گرامرس اندر تم کران پروردگار یوز امس نوجوانس دلاس دن خاطر پروائے مبر بہس یہ ژے نس برو کن منگ منگ کرنے ضرورت کی ژے نس برو کن ضرورت جکنچ کی ژے کن درگاہس پہ کن مسجد مز یا کن مزارس پہ گر جکنچ ضرورت کی جک صرف مسجد پاکس اندر در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کیازِ پروردگار فرماو مالک یوم الدین بہس مالک یوم الدین قیامت کس صبح مالک چھس بے اوے موجود ونن علماء تکفیرس پہ کانٛہہ مسلمان چھن کوئی نوجوان کوئی مسلم کوئی مذہب ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں لگا سکتا اس ہیکو نہ کافر ونت ہنگ منگ کی کانٛہہ بیکس مذہبس مذہبک مطلب گو اتن مسلک عربکس اندر مسلکس ونان مذہب اگر کانٛہہ بیس مسلکس بیس مسلکس تمس ہیکو نہ کافر ونت کی ہم تکفیر نہیں کر سکتے کیا نہ کافر ونت یہ ونان حضرت اللہ جل شانہ ژٕ مہ گژھ یمن برونٛہہ کُن ژٕ در دربار حضرت اللہ جل شانہ کیازِ قیامت کس صبحک مالک حضرت اللہ جل شانہ یہ رسول اکرم المطلق صلی اللہ علیہ وسلم دل فرمو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے رحمتا للعالمین بنی تھا محمد رسول اللہ اے مطلب کیا زینک تمام جانورن پیٹھن تمام انسانن پیٹھن چرندن پرندن یم چھت تم چاہے کن تہ ریلیجن سچا تعلق تھاون چاہے کن تہ مذہب سچا تعلق تھاون اے افریقہ کیاز اے یو ایس اے کیاز ایجپٹ کیاز کشمیر کیاز ساؤتھ کشمیر کیاز نارتھ کشمیر کیاز سینٹرل کشمیر کیاز یس چھت سو یم زبان بولن تم کیا چھس نہ کانٛہہ بید باو کرن حضرت اللہ جل شانہ تمام خاطر رحمتا للعالمین بنت محمد رسول اللہ یہ گو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین امیک مطلب اگر تھی سمجھن یم سات انسان پاورس مز اگر ہیومن رائٹس کنسپٹ وچھو انشاءاللہ کرو کن سات یہ بیان جمعہ اندر فل چیپٹر ہیومن رائٹس فل خطبہ تمک انشاءاللہ العظیم کہ اسلام کیا ونان ہیومن رائٹس متعلق اگر ہیومن رائٹس وچھن ہیومن رائٹس گئی تمہ سات ڈسکس کریں یم سات انسان پاورس مز تم پتہ پہ کر پنس رعایہس پہ رت سلوک رعایا مطلب گو پنہ خاندان رت سلوک اس گھر نوکر چاکر آسنس تمن ست کر رت سلوک یم گھر مزور آسنس تمن ست کر رت سلوک یہ فرمو رسول اکرمو خطبہ آخرس اندر آخری خطبہ الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم ہے میانو عزیزو میانو مسلمانو نماز تھیزو قائم نماز تھیزو قائم نماز تھیزو قائم بے کرزو پنس رعایہ ست رت سلوک
پنن ماتحتن ست کرزو رت سلوک یم تۄہہِ ماتحت آسنو تمن ست کرزو رت سلوک ین تمن چوب ٲسِو دِوان ین خاندارنٮ۪ن چوب ٲسِو دِوان کیٛاہ دیُت اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانیو عزیزو انسانیتُک درس دیُت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن ہجرت کر رسول اکرمو اوتامت ٲسۍ نہٕ پاورس منٛز وان دیُتُکھ پروردگارن پاور ییٚلہِ ہجرت کٔرٕکھ مدینہ شریفس کُن امہِ پتن کرن اعلان محمد رسول اللہ گۄڈنِچ کٲم دپان چھُکھ مسجد پاکہ بناو مسجد بناوو مسلمانو أسۍ بناوو مسجد اما یہ زمین ٹکرٕ کُہُنٛد دپیس یہ آز چھُس دۄن یتیٖمن ہُنٛد اگر یژھِ محمد رسول اللہ دپے قبضہٕ کٔرِو اتھ حملہٕ کٔرِو اتھ زمین کھیٚیِو ہنٛگہٕ منٛگہٕ تمام صحابی گژھن تیار زمین کھنہٕ خٲطرٕ کیازِ یہندِ اکہِ حُکمہٕ سۭتۍ یہندِ اکہِ حُکمہٕ سۭتۍ رسول اکرم سٕنٛدِ اکہِ حُکمہٕ سۭتۍ یِمو زن انصاری صحابو پننٮ۪ن خاندارنٮ۪ن زٕ کٔرۍ ییٚمِس زٕ خاندارنہِ آسہٕ اکھ کٔرٕن مہاجرس عطا بیاکھ تھوُن پانس ییٚمِس زٕ پراپرٹی آسہٕ اکھ دِژٕن مہاجرس بیاکھ تھوُن پانس ییٚمِس زٕ مکان ٲسۍ اکھ دِتُن مہاجرس بیاکھ تھوُن پانس یم صحابی ہیٚکہن نا اعلان کٔرِتھ دپہن قبضہٕ کرو یمن دۄن یتیٖمن ہٕنٛدِس زمینس مگر انسانیتُک درس دِژ رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانو یمن ہیٚیِو زمین مٔلۍ یوٗتاہ اتھ قۭمت گژھِ تمہِ کھۄتہٕ علاوٕ دیٖہُکھ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دیٖہُکھ کینٛہہ گژھِ نہٕ قیامتہٕ کِس صبحس تام چیلینج گژھُن رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن کہ أمۍ کیٛاہ کھیٚیہِ جبرن زمین اوے موٗجوٗب وٕچھِو تُہۍ وٕنکیٚنس تہِ یہوٗدۍ نصرٲنۍ ایتھیسٹس تمام چھِ تُلان حضرت عائشہ سٕنٛدِس ایجہِ پٮ۪ٹھ سوال بدل کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ سوال مگر یمن یتیٖمن دۄن ہٕنٛدِس مسجد نبوی کِس اتھ زمین ٹُکرس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ ہٮ۪کان سوال تُلِتھ کیازِ انسٲنیتُک درس دیُت محمد رسول اللہ اتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ مدینہ شریف وٲتۍ رسول اکرم اتہِ کوٚرُکھ اعلان دوٚپُکھ تل سا یِم أنۍہوٗکھ یوٗرۍ کٕم حظ یا رسول اللہ تل سا یہوٗدۍ أنۍہوٗکھ یوٗرۍ نصرٲنۍ أنۍہوٗکھ یوٗرۍ یِم قبیٖلہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ أنۍہوٗکھ یوٗرۍ اوس أنۍہوٗن یوٗرۍ خزرج أنۍہوٗن یوٗرۍ کیازِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل چھا ہیوٚن گردن چھا تھوٚد تُلٕنۍ یِمن نہ میانیو عزیٖزو کیازِ چھُس نہٕ اجازت دِوان بدل ہٮ۪نُک محمد رسول اللہ یم أنۍہوٗکھ یوٗرۍ یمن سۭتۍ کرِ رسول اکرم محادٕ میٖثاقِ مدینہ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ کمن سۭتۍ حظ یمو تکلیف واتنو کمن سۭتۍ حظ یمو بدرس منٛز ساتھ دیُت کمو سۭتۍ حظ یمو زن تکلیف واتنٲے رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن تمنٕے سۭتۍ کرن محادٕ یتھ زن میٖثاقِ مدینہ تھوٚوُن ناو امہِ سۭتۍ چھِ ونان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین امہِ سۭتۍ آو گفٹ کرنہٕ عطا گفٹ معجزٕ دیُتُس پروردگارن القرآن البرہان ات قرآن مجیدس پٮ۪ٹھ اوس تدبر کرُن ات قرآن مجیدس پٮ۪ٹھ اوس غور و فکر کرٕنۍ کیازِ فرماوان علامہ اقبال علیہ رحمہ آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم یہ سہ قرآن مجید یہ سہ قرآن مقدس یم زن زند کر تم لوگ یم جہالتس اندر یم زن مرد رات تام یم زن رات تا شرابس اندر یم رات تا شبابس اندر تُہۍ کٔرِو پانے انداز اگر کشیر اندر کانٛہہ بوڑ شرٲبۍ آسہِ بوڑ غلط کانٛہہ نفرا آسہِ پتہٕ تھاووس پنٕنۍ کوٗر برونٛٹھ کن دپوس یہِ مارُن مارِ سا کیٛاہ مارِ اگر کانٛہہ بوڑ بار شرٲبۍ آسہِ کٔشیٖرِ منٛز پتہٕ تھاووس پنٕنۍ کوٗر برونٛٹھ کن دپوس لچھ رۄپیہِ دِمہوے 2 لچھ دِمہوے پنٕنۍ کوٗر کرُن ذبح کینٛہہ کرِ نہٕ پننہِ کورِ ذبح کیازِ أمِس چھُ پنُن ضمیٖر گوٚمُت بیدار أمِس چھُ پنُن اسلام گوٚمُت بیدار کیٛاہ مارٮ۪س نہٕ مگر یاد کٔرِو تِم لوٗکھ میانیو عزیٖزو ان صحابیوں پہ دھیان دیجیے ییٚلہِ آو در خدمت محمد رسول اللہ یا رسول اللہ میں حظ گۄناہ کوٚرمُت دوٚپنَس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنَس مےٚ کٔر پنٕنۍ کوٗر زِندَے دفن یہ چھِ تۄہہِ بوٗزمٕتۍ واقعہ بہٕ چھُس جسٹ رِلیٹ کران کوٗشِش یِم چھِ تۄہہِ بوٗزمٕتۍ واقعہ علما چھِ کران بیان یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ چھِ ایویلیبل دوٚپنَس یا رسول اللہ ییٚلہِ مےٚ پنٕنۍ یہِ نُندٕ بٲنۍ کوٗر نی جنگلس اندر امہِ پتہٕ ٲس مےٚ ییٚلہِ بہٕ کھنان اوسُس مےٚ ٲس گرد لاڑیمٕژ پتہٕ اوسُم اتھ گردِ دِوان پھش پتہٕ اوسُم دپان ابا جان تھوٚکُکھ ما ابا جان تریش ما چکھ ژٕ کھۄڑ کمہِ موٗجوٗب ٲسۍ کھنان ول تھکرس کر ؤلِو بہٕ کھنہٕ ابا جان أنٛگجو سۭتۍ ٲس کھنان اتھ کھۄڑس تمہِ پتہٕ یا رسول اللہ مےٚ نہ حظ آو انصاف کینٛہہ یہِ اوس مےٚ ونان مےٚ کیٛاہ حظ غلطی چھُ مےٚ کیٛاہ کوٚر ابا جان مےٚ کیٛاہ کوٚر ابا جان مےٚ کیٛاہ گرِکٮ۪ن لویا ماجہِ لویہِ ما بیٚنہِ لویہِ ما مٲلِس کوٚر ما روب نہ حظ بہٕ نَے امہِ لحاظ کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س کانٛہہ حرکت آسٮ۪س کران
ابا جان میں کیا غلطی یہ ودان یا رسول اللہ یہ ٹک دِوان یا رسول اللہ مگر میں نہ آو انصاف کی میں تجھ لائم کھورس تم پتہ لائمس پہ میچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بوجھ چوش ددرائی وتھن رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم دپنس دور نیر مے نش ان دوبار میں برو کنیک مشی تمس بچی ہن سورے منظر یوان برو کن تم سن سو التش کرن تم سن سو ودن تو سورے چھ میں برو کن یوان ان دوبار میں نش ایک تو وشو پانے یت صحابی یت عزیز شخصیت سہ بنون صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنداس متعلق شو بوزمت ہندا کت پٹھن کور تم ذبح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اصول وشو میانو عزیزو اگر مسلمان ازک وشو اگر کانسن چچا جان قتل کرن کانسن کوئی تکلیف واتن قیامت کے صبح تمس کن نظر دمو کی ہندا آئی در خدمت محمد رسول اللہ یہ فتح مکہ کس موقع پہ دپنس یا رسول اللہ بہت کرا اسلام قبول دپنس تس دپنس بگیس سیم حضرت حمزہ شہید کور حضرت حمزہ ٹکر کر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاپا آیا پاپ رسول اکرمن دپیس اس وچو بوت حضرت حمزہ تت کیا وچھن تت اوسے نی کی تت اوسے نی کیا تھومت باقی ہندہن دپس یا رسول اللہ بہ کرا اسلام قبول دپنس آز چھ کران معاف محمد رسول اللہ کیا ہے ان بدل کنس رسول اکرم ات یا بیاق دپنس یا رسول اللہ باز گو سو یم تہذ کوئی تکلیف واتو میں آز لوئی نیز سہاز اس پریگنٹ تم پتن گو تمس ابارشن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیت حاض کو تمس بچ میں متعلق کیا سو حکم کرن دپنس ژےٚ کوٚرُے معاف محمد رسول اللہ ات ونان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ گو رحمۃ للہ اگے آپ چھکے مجھے مسلمان بیاگو معاف کرن پزے اس تکلیف واتنا برداشت کر اس تکلیف واتنا صبر کرن یہ ہچنا رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی اسلام از ریلیجن آف پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی اس آمت یور امن دین اس امن درس دیون کہ ونو ہے اس امن پرست کی جس زن مولوی صاحب آئے ام سندس بتس کن گھس اسن یون یہ گھس اسون بت وول یہ گھس اسن رچ شکل وول یہ گھس اسون بت آسن بس اکثر وچھن نوجوانن مز یلم دینس کن پتہ ٹینٹ تھاون پتہ تھاون موڈ خطرناک اکبرس گو یہ اکبر بادشاہ متعلق اگر تھی بوزمت یم ساتن سرہندی صاحب علیہ رحمہ تمو کور پن دوریر اختیار حکومتس نش دورے تم اکبرس گو یہ امس نش کہین عالم بیہون کیازِ علماء تھو ٹینٹ یل علم سلام کران ہن کران وعلیکم تشن کران کی میانو عزیزو یل یمو پن پان دور رو یمن نش اوے موجود دو اکبرن دپن ژھنِو بلایت وۄنۍ گٔے کٲم کَرٕنۍ وۄنۍ گوٚو دیٖنی الٰہی پنٛنُے کَرُن ایجاد یی گوٚو اکبرس ریٖزن اگر تُہۍ بُکس پٔرِو ہسٹری بُکس پٔرِو ریٖزن گوٚو یی تٔمِس وجوٗہات گٔے یی کیازِ مولوی صٲب دوٗرے یِمو چیٖزو نِش لوٗکن نِش دوٗرے پنُن پان تھووُکھ علاحد تہٕ لوٗکھ تہِ چھِ یی ایکسپیکٹیشن کران مولوی صٲب گژھِ چگہہ لٲگِتھ آسُن أمِس گژھِ زیٖٹھ دٲڑ آسٕنۍ أمِس گژھِ آسُن زیوٗٹھ دستارا لٲگِتھ أمِس گژھِ آسُن قمیٖض یزارا لٲگِتھ یہِ گژھِ مسجد ہِنٛدِ چار دیوٲری منٛز آسُن تمہِ پتہٕ گژھِ بنٛد آسُن چار دیوٲری منٛز اتی گژھِ تسبیح پھرُن عبادتہ کرُن مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں مولوی صاحب گژھِ بِہُن اتی گۄپھِ منٛز گژھِ بِہُن گارس منٛز گژھِ بِہُن مولوی صاحب یہ چھِ ایکسپیکٹ کران لوگ یہ چھِ ایکسپیکٹ کران رعایا مگر یہ اصول نہیں ہے فیلڈ میں نکلنا ہے آپ کو تو چھو نیرن فیلڈس منٛز تو ٹیچر چھُکا پروفیسر چھُکا ڈاکٹر چھُکا آپ کو اپنا کام بھی کرنا ہے آپ کو دین کا کام بھی کرنا ہے یہ ہیچناون قرآن مجید یہ ہیچناون علامہ اقبال علیہ رحمہ دپن یل تُہۍ قرآن پران چھو آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم یہ قرآن مجید بنیو ہدایت باعث بنیو یہ مسلمانن ہند عروجک تو زوالک میں اوتر سوال یل پتمہ جمعہ میں خطبہ دژاویت دوٚپُن نہ حظ ون تو زوال کیازِ آو مسلمانن مگر میں سوچاو گۄڈٕ نمو تۄہہِ بہٕ پاسٹس کُنتھ أکِس دۄن جمعہن منٛز بہٕ نمہا پاسٹ کرناوہا بہٕ سیر مسلمان پیور کرنا ہوگا پاسٹس کن the golden age of Islam golden period of Islam مسلمان کتے اس تم پتن کرہاو بیان دھیرے دھیرے کہ کت پوٹن آو زوال مسلمانن مگر ان شارٹ اگر اس شارٹس اندر وشو کیازِ آو مسلمانن زوال میانیو عزیزو عروج کیازِ دِژاو پروردگارن پرٛٮ۪تھ کُنہِ قومس دیُت اللہ تعالیٰ ہن عروج تہِ تہٕ زوال
گسوار تھاون دیان اللہ تعالیٰ ہن دیت پرٛٮ۪تھ کُنہِ قومس عروج تہِ تہٕ زوال تہِ اگر تُہۍ بنی اسرائیل قوم وٕچھِو یہِ چھِ واریاہ طویل قوم کانٛہہ ما آسہِ سونٛچان ہے قرآنِ مجیٖد چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کران بیان بنی اسرائیل شاید چھُ 60-70 ؤرین اوسمُت بنی اسرائیل قوم نہ یہِ چھُ واریاہ طویل اکھ قوم اکھ حضرت عیسیٰ ہس برونٛٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ ہس برونٛٹھ حضرت داؤد علیہ السلامس برونٛٹھ چھِ یہِ اکھ طویل قوم اکھ نیران حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ پُشتہٕ منٛز یہِ قوم واریاہ بٔڑ قوم اتھ دیُت اجر تہٕ انعام پروردگارن اتھ دیُت واریاہ عروج پروردگارن یی چھُ کران قرآنِ مجیٖدس اندر بیان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد پٲیِو سُہ وقت ییٚلہِ پروردگارن تۄہہِ عروج دِژاوُ انعام دِژاوُ اکرام دِژاوُ سٮ۪ٹھاہ وقار دِژاوُ تۄہہِ ٲسِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز برونٛہہ تھٲمٕتۍ حضرت اللہ جل شانہُن مگر یۄس تۄہہِ روگردٲنی کٔروٕ یُس تۄہہِ خلاف گٔیوٕ پروردگارس تٔمۍ جُکٲیوٕ تُہۍ تٔمۍ گِرٲیوٕ تُہۍ تٔمی دِتِو تُہۍ بۄن دٲرِتھ توے موٗجوٗب چھُ تُہۍ وٕنکٮ۪ن زوالس اندر توے موٗجوٗب چھُ بنی اسرائیل قومس نِش حکوٗمت چھِنہٕ آمٕژ امہِ پتہٕ آیہِ یہِ عطا کرنہٕ مُسلمانن مگر مُسلمانو ییٚلہِ قرآنِ مجیٖد پانس سۭتۍ تھوٚو ییٚلہِ مُسلمانو قرآنِ مجیٖد پانس سۭتۍ تھوٚو پانس برونٛہہ کن تھوٚو یی ہیٚچھناوان قرآنِ مجیٖد اگر تُہۍ بٔرِل قرآن دستوٗر ونا قرآن بنٲیہُن پنُن دستوٗر تُہۍ گٔژھِو دُنیاہس اندر کامیاب و کامران تُہۍ گٔژھِو دُنیاہس اندر واریاہ عظیٖم شخصیت بنن وٲلۍ اوے موٗجوٗب بنے تمہِ وقتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمان عروجس اندر ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن دِژ اَسہِ حکوٗمت واریاہو رنگو چاہے سُہ عباسی خلافت کرنا آتا چاہے امیت خلافت کرنا آتا گۄڈنٮ۪تھ یۄس خلافت آیہِ سۄ آیہِ خلفائے راشدیٖنن ہٕنٛز یتھ أسۍ اصلی خلافت خلفائے راشدیٖنن ہٕنٛز 40 سال تک رہی وہ تمہِ پتہٕ دیُت پروردگارن خلافت امیت خلیفت یتھ لیٖڈ ٲسۍ کران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہِ پتہٕ پروردگار دِوان بیٚیہِ اکھ خلافت یتھ أسۍ خلافت عباسی ونان چھِ میانیو عزیٖزو مسلمان گژھِ نہٕ پننِس پانس پچھڑیومُت قوم سمجھُن کینٛہہ ہاں اس وقت ہے ہم زوال میں وٕنکٮ۪نس چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لحاظ بیکوٲڈ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لحاظ پتھ مگر أسۍ ٲسۍ واریاہ عظیٖم قوم عباسی خلافت کران عطا پروردگار عباسی خلافت تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت ناو ہارون رشیٖد و مامون رشیٖد یِہنٛدِس دورس اندر دِوان پروردگار واریاہ عروج مُسلمانن اہندسٕے دورس چھِ ونان گولڈن ایج آف اسلام یُس زن سُنہری دور چھُ دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہن مُسلمانن واریاہ عروجس پٮ۪ٹھ کھٲڑۍ مُسلمان پروردگارن واریاہ عروج دیُت اللہ تعالیٰ ہن امہِ پتہٕ پروردگار کران بیان امہِ پتہٕ مُسلمان ییٚلہِ یِم مُسلمان یِوان چھِ وما یُس زن أسۍ ونان چھِ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ہرگاہ اہل بستی وٲلۍ وٕنۍ تہِ ایمان انن شہرٕکۍ تہٕ قصبٕکۍ گامٕکۍ وٕنۍ تہِ ایمان انن تمہِ پتہٕ بنن تقوا گزار علیہم برکات من السماء والارض یہنٛدِ خٲطرٕ گژھن ناگرات جٲری یہنٛدِ خٲطرٕ گژھن آسمان پٮ۪ٹھ برکات نٲزِل زٔمیٖن پٮ۪ٹھ برکات نٲزِل امیُک مطلب گوٚو نہٕ پروردگار ترٛایہِ سۄنہٕ سٕنٛز بٲرِش پروردگار کھالہِ ڈایمنڈ بۄنہٕ امیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ امیُک مطلب گوٚو تُہۍ بٔنِو بہتر لوٗکھ پننِس سماجس خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ بنے تِم قرون اوٗلہٕکۍ آ کِتابے زندہ قرآن حکیٖم حکمت اوٗلا یزال استو قدیٖم تِم ٲسۍ ہارون رشیٖدنِس دورس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ بار ساینٹسٹ پروردگارن کوٚر پٲدٕ أمِس ناو اوس ابن سینا علیہ رحمہ أمۍ بنوو گۄڈنیُک ہاسپٹل ہارون رشیٖدنِس دورس منٛز ورلڈس فرسٹ ہاسپٹل گۄڈنیُک پبلک سیکٹر ہاسپٹل آو بناونہٕ بغداد کِس شہرس اندر یُس زن مُسلمانن بنوو یتھ منٛز کارڈیولاجی ہُنٛد سیکشن الگٕے اوس یتھ منٛز زن نیورولاجی ہُنٛد نیفرولوجی ہُنٛد سیکشن الگ اوس یتھ منٛز زن باقٕے یِم زن أسۍ ڈپارٹمنٹ چھِ میڈیکل ساینسس اندر تِم سٲری سیکشن الگ ٲسۍ پیڈیاٹرک سیکشن اوس الگ کوٚرمُت میانیو عزیٖزو ابن سینا علیہ رحمہ ہن ییٚمِس زن ابن سیناہس ونان چھِ أسۍ فادر آف ماڈٲرن میڈِسنُک فادر چھُ ابن سینا علیہ رحمہ مگر أزکِس مُسلمانس کیاہ گوٚو وٕنکٮ۪ن کِس مُسلمانس کیاہ گوٚو اگر أسۍ وٕچھو کورنٹاینُک کنسپٹ کتہِ آو زن أسۍ وٕچھو کووِڈ-19 کِس دورانس منٛز کورنٹاینُک کنسپٹ کتہِ آو کورنٹاینُک کنسپٹ دِوان حضرت ابو عبیدہ ابن جراح علیہ رحمہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم گژھن أکِس وادی کُن سیٖریاہس کُن شامس کُن اتہِ آسن وبا پھٔہلیومُت اتی دپان چھِ یِم تھٲیہوٗکھ یِمن وبا پھٔہلیومُت چھُ پُٹ دیم اِن دَ کورنٹاین یِم تھٲیہوٗکھ کورنٹاینس کُن اور یِم باقٕے لوٗکھ چھِ اینٹری ایگزٹ کٔرِو بین نہ گژھِ اینٹری گژھٕنۍ نہ گژھِ ایگزٹ گژھُن کیازِ یی کوٚر بیان حدیثس اندر محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وچھو مسلمانو اس کیازِ گٔے زوال پذیر؟ ریزن کیا چھُ؟ وۄنۍ کرو ریزن تھوڑا ڈسکس. ریزن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈ-19 اوس پتہٕ اوس اَسہِ ڈاکٹر صٲب ونان تُہۍ تھٲیِو سا پانہٕ ؤنۍ گیپ، تُہۍ تھٲیِو سا پانہٕ ؤنۍ گیپ. پتہٕ اوس وۄتھان محلُک مُسلمان یِم ٲسۍ کانٛدروانس پٮ۪ٹھ ڈسکشن کران، دُکانس پٮ۪ٹھ ڈسکشن کران، اے آیہِ وۄنۍ یِم بٔڑۍ یِمن چھُنہٕ خۄداے خوفٕے. ییٚلہِ مسجد منٛز تہِ آسہِ دود کرِ تیٚلہِ کیٛاہ روٗد اَسہِ؟ مگر میانیو عزیٖزو اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرمُت. رب العالمیٖنن چھُ گۄڈے تھوٚومُت ڈسکس کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ مسلہٕ آسہِ پیش یِوان، ییٚلہِ تۄہہِ مسلہٕ آسہِ پیش یِوان سُہ پرٛژھِو اہلِ علمن. مےٚ گٔے آیت ذہن منٛز مٔشِتھ، اگر مےٚ کانٛہہ یاد دِلایہِ. اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ مسلہٕ پیش یِیہِ سُہ پرٛژھِو اہلِ علمن. تمہِ کِس عٲلمس، تمہِ کِس ایکسپٲرٹس پرٛژھِو سُہ آیت، تمہِ کِس ایکسپٲرٹس پرٛژھِو سُہ مسلہٕ. مثال اگر مےٚ میڈیکل ساینسس منٛز کانٛہہ پرابلم گٔمٕژ چھِ، بہٕ کرٕ تۄہہِ مثال بیان. اگر مےٚ زنٛگہِ فریکچر گوٚمُت چھُ، بہٕ گژھٕ نہٕ کھارس نِش ویلڈنگ کرنہِ کینٛہہ، مےٚ چھُ گژھُن ڈاکٹر صٲبس نِش، دپُس ڈاکٹر صٲب یتھ کر حظ علاج. یہ طریقہ اسلام. اللہ تعالیٰ بیان کران ییٚلہِ تۄہہِ یُتھ کانٛہہ مسلہٕ، مےٚ گٔے ذہن منٛز یہِ آیت مٔشِتھ، ییٚلہِ تۄہہِ یُتھ کانٛہہ مسلہٕ پیش یی تُہۍ گٔژھِو اہلِ علمس نِش، تمہِ فیٖلڈٕ کِس ایکسپٲرٹس نِش. فار ایگزامپل مےٚ چھُ گژھُن کورٹس منٛز کیس کرنہِ، بہٕ نِمن نہٕ ہوٚتھن کانٛدروان پٮ۪ٹھ خانٛدر سۭتۍ کینٛہہ، بہٕ دپس ہے مےٚ یہِ تہٕ ہور سۭتۍ، مےٚ اوس کیس کرُن، کینٛہہ چھُس نہٕ اجازت دِوان. حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تمہِ فیٖلڈٕ کِس ایکسپٲرٹس پرٛژھِو یُس تتھ منٛز ایکسپٲرٹ چھُ. یِتھے پٲٹھۍ اوس کوارنٹاینُک تہٕ یُس زن یہِ گیپ ٲسۍ تھاوان کووِڈ-19 منٛز، اتھ منٛز اوس پرٛژھُن اَسہِ مسلہٕ کٕمن ڈاکٹر حضراتن، مگر اَسہِ کٕمن پرٛژھ؟ اَسہِ کٕمن پرٛژھ؟ کٲشریو کُس ویکار تھوٚو تتھ دوران؟ پتہٕ ٲسۍ پامہٕ دِوان تِمن لوٗکن یِم زن کوارنٹاین روزن، یِم زن پنُن پان گیپ منٛز تھاوَن. مگر مسلمانو یہ گو تمہ سہ ونکس حال. تمہ وقت کیا اس ایکسپرٹ پرت کن فیلڈس اندر، ہم پر کسی چیز میں ایکسپرٹ تھے. اگر وچھو فادر آف ماڈرن سرجری ہوں ناؤ اگر تھی بوجھو، گھر میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہو. اگر کوئی شک باسی ہی کین کانٹیکٹ می، بتاؤ فون نمبر یہ تھی کرو سرچ یوٹیوبس پہ میون ناؤ یہ کن تہ جائے بہ نیر پرت کن جائے تو انشاءاللہ. آپ مجھے پوچھیے چاہز ونت یہ غلط. اگر تھی وچھو فادر آف ماڈرن سرجری ابو القاسم تمس ناؤ اس فادر آف ماڈرن سرجری یہ کر بہ یوٹ یوٹھی بیان انشاءاللہ. اگر تھی وچھو فادر آف ماڈرن سائنس آف دی پیڈیاٹرکس اگر تھی وچھو یہ ابن رازی علیہ الرحمہ یم زن ریزس ونان انگلش پہ. اما ریزس کیاز تھویس ابن سیناس کیاز ونک ایویسینا؟ ات ونان رومنائزیشن آف دی نیمز. یہ زن رومنائزیشن نیمزن ہند کران. مثال کر بہ بیان ترکی زبان لکھنے دشنی طرف عربک لٹریچرس اندر عربک رسم سکرپٹس اندر رسم الخطس من، مگر ازیک ترکی اگر تھی وچھو سہ انگلش پہ لکھنے رومنائزیشن لکھنے. ریزن ات ونان رومنائزیشن آف دا سکرپٹس، رومنائزیشن آف نیمز. کیازِ یہ گژھِ نہٕ باسُنُے نوجوانس یُس ونکیٚنس 12تھس اندر آسہِ، یُس زن ونکیٚن گریجویشن آسہِ کران، أمِس گژھِ نہٕ کنسپٹ یُن بے بُک پران چھُس تہٕ کسٕنٛز پران چھُس. اما ایویسینا چھُ تہٕ چھُکُس یہِ چھُ باسان کرسچن ناوا ہیوٗ. اما ریزس چھُ تہٕ چھُکُس یہِ چھُ باسان کرسچن ناوا ہیوٗ. دلیل کیا گئی؟ اما زال کیازِ آو مسلمانن؟ اگر وٕچھو أسۍ فادر آف روبوٹکس اگر أسۍ وٕچھو اسماعیل الجزاری اگر تم کرو سرچ، اس نے دنیا کا پہلا روبوٹ بنایا تھا. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیجئے، کہیں پہ بھی سرچ کر لیجئے تو اتر پانے فکر بکس گژھن پڑھیں. میانے عزیزو میانے نوجوانوں بکس گژھن پڑھنے. کہاں تہ بک ٲسِن، کوئی بھی ہسٹری کی ہو ایجوکیشن کی ہو تھی پڑھو تھی وچھو مسلمان کتس عروجس پہ. مگر زوال کیا جاؤ مسلمان؟ ریزن یہ زوال کیا جاؤ؟ اما زوال پذیر کیاز گئی مسلمان؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کرن بیان. علامہ اقبال علیہ رحمہ دپن ول بہ ونے زوال کیا جاؤ. کل حض اس کرک بیان دپن آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یہ آخری فائنل کوڈ دون اللہ، فائنل جواب، کلیئر کٹ جواب. دپن بون ہو کیز گئی زوال پری پذیر مسلمان. آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یم ساتن مسلمان آئی حکومت اندر، یل زن حکومت اندر آئی امیت خلافت آئی، عباسی خلافت آئی. عباسی خلافت من کور تمو گۄڈنیتھ کلیم دوپک اس تم لوگ یم زن حضرت رسول اکرم سند خاندانک آئی تھی وی دین ہچن اس کرو دینی لحاظ حکومت اسلامک خلیفت کرو. گۄڈنیتھ کور تمو سٹارٹس اندر اسلامی خلافت. مگر ٲخرس پٮ۪ٹھ یم سات منگولین حملہ گو، یم سات منگولین حملہ گو ام ساتن کرن بیان اس آخری بادشاہ معتصم تمس ناو، آخری بادشاہ
یہ بہت گبس پہ یہ گبس پہ بہت منگولو کور حملہ ملکس کور منگولو حملہ تہ بوزمت یہ سکوت بغداد یم سات منگولو حملہ کور یہ گبس پہ بہت رقص وچن ہور یم سات فجر بانگ پڑان یہ راتس رقص آسان بوزان راتس ڈانس آسان وچن رنگ رلیاں مناون یم سات ہور حملہ گو یل بانگ پڑان یہ دپان ہے فجر بانگ پڑھ تھو باندھ ون شونگو پانے کرو انداز مسلمانوں ہمیں زوال کیوں آیا آپ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر امساتن یم شرابن تو کبابن مز لگ امساتن یم شبابن کن لگ امساتن یم پورنوگرافی کن لگ پروسٹیٹیوشنس کن لگ یم بیت شراب چون چرس چون منگولین ایمپائر کی کمانڈر آو یاو اندس خدمت اندر دربارس اندر بادشاہ ورس میں کیا کہہ رہا دولت چھیا ضرورت کوڑی چھیا ضرورت رۄپیہِ چھےٚ ضروٗرت نہِ رۄپیہِ کۭژاہ انِکھ نہِ دولت کۭژاہ انِکھ نہِ لڑکی کۭژاہ انِکھ منگولین ایمپایرُک کمانڈر چھُس ونان بیوقوٗف نہ چھِ مےٚ رۄپیہِ ضروٗرت نہ چھِ مےٚ کورِ ضروٗرت بہٕ آوُس یور حکوٗمت کرنہِ چٲنۍ گردن تُل تھوٚد یہ سب میرا ہوگا امہِ پتہٕ آو یہِ اتے مارنہٕ یُس زن بغدادٕچ لائبریری ٲس ہاسپٹل ٲس یہِ آو تہس نہس کرنہٕ تُہۍ چھُو بوٗزمُت ییٚلہِ بغدادٕچ سۄ لائبریری ٲس ییٚلہِ سۄ سمندرس آیہِ تراونہٕ سمندرس تِمن دۄہن اوس کلمن ہُنٛد آسان سُہ میٖل دپان سمندرس روٗد خبر کۭتِس کالس کرٛہُن سُہ یا بِلوٗ کلر روٗد سمندرس رنگ ریٖزن اوس کہِ اتہِ اوس آمُت تیٖژاہ سِہٲیی گٔے ضایہِ سُہ مُسلمانن سُہ رایٹنگ سۄ سٲرٕے گٔے ضایہِ امہِ پتہٕ دیُت اللہ تعالیٰ ہن عروٗج بدل لوٗکن تو اگر وچھو امہ پتہ آو منگولین ایمپائر پتہ آو مغل ڈائناسٹی آئی یور آئی آٹومن ایمپائر آٹومن تو مغلن ہند اینسسٹرس اگر وچھو یم چھ تمے منگولین لوک یم منگولین لوکو زن اسلامس لڑ پاڑ کور تیمور لنگ اہدی یم زن اولاد چھ تمے بنے پت مسلمانن ہند پاسبان چاہے مغل ایمپائر تھرو بنے سلجوک ایمپائر تھرو بنے آٹومن ایمپائر تھرو بنے خلافت عثمانیہ یم ساری از منگول ات ون اللہ تعالیٰ دپن کعبے کو ملے پاسبا صنم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے دن یمنی پت عروج تمے لوگ تلین یہ ونن اللہ تعالیٰ دپن اگر نو توئی بنیو مسلمان اگر نو توئی تقوی گزار بنیو اللہ تعالیٰ کیا کر کام بتلک بدل قوم بدل لوگ تمے انک تہذ جائے یت پٹھن یہودین کرم یہود قوم اس واری عظیم قوم یمو یل روگردانی کر اللہ تعالیٰ نے تھوئی تم ایتھی بند ایتھی ٹھپ ام پتن انن مسلمان اور بنایا ایک حکومت مگر میں نے عزیزو یل مسلمان وہی تے روگردانی کر مسلمان وہی تے پنن پان ات غلط اندر چیزس اندر پیش دی مسلمان کرت یہ گو سانن یمن حکومت رانن یہ زن ونن چھ آٹومن ایمپائر یت اس ونن چھ مغل ایمپائر تمن گو یہ کیا گو آخرس اندر تو ایک وشو تے سلطان عبدالحمید واری عظیم بادشاہ تم پتن یم آئی تم اس عیاش تم اس شراب تم اس جواس اندر آسن تم اس لٹاون پنی زندگی شبابس اندر فرانس پٹھن آشون کوڑین فرانس پٹھن آشون کوڑین سلطان سند خاطر اور سلطانس برہ کن اس پیون گسنی سلطانس برہ کن ایک کلامی کرت کان مغل بادشاہ برہ کن گژھن کلامی کرنے کان تو اگر بوزمت آسہِ ہمایوں مود شراب چون ہمایوں مود شراب چون یہی ریزن تھا مسلمانوں کو زوال آیا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر تمام مسلمانوں سے گزارش سری نگر کن گزارش اگر کان ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا ڈاکٹر بنو یوتا بوڑ ڈاکٹر بن سمگس پت دوا کمپنین کے سمگس پت میڈیکل کمپنین کے آپ کو جو صحیح لگے آپ کو جو دین لگے آپ کو جو اسلام لگے اور اسلام کو ساتھ میں رکھ کے انسانیت پہ آپ جو کام کر سکتے ہو کر لیجئے اگر سائنٹسٹ کہاں چھو دکاندار کہاں چھو آپ کو جو بیسٹ لگے انسانیت کے لیے وہ کام کیجئے توائی سوچ تمیز سوچن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانن بے ایک پھر تھوک تلیت مسلمانن بے ایک پھر ہور تلیت یہ چاسن کانسپٹ بدل میں ون گوڑے اس تھائی بچی تی تعلیم اس نش دوری کرو کن ساتھ انشاءاللہ فلی ڈسکس اس تھائی بچی تی تعلیم اس نش دور اسم پرین فتوا اس میں نے عزیزو ام ساتھ جہاز بنائی مو گارو مسلمانوں دیت فتوا تو پکیوس جہاز اس کھائیتی امس پھٹن نکاح اس جہاز اس کھائیتی امس پھٹ نکاح بے روزن مسلمان یلی مائکروفون بنو
माइक्रोफोन बनो, ऐलान गो, फतवा मिलो, फतवा मेरे पास मौजूद है, अगर कैसे वुचन आस ऐलान गो, उलमाओ कर ऐलान दोपक इस माइक्रोफोनस पे वाज पे यम वाज बोजन तुमन तो फुट निकाह पेशन तुम मुसलमान है तुमन नो पलम पढ़ो नो निकाह पढ़ो ये हमने दिया कौम को ये जो ऐसे कौमस मगर ऐसे बदल हमने क्या किया अस फुर्रो पानस कमर जोर है मुसलमानों हमने एजुकेशन को अलग किया इस्लाम से अशबासन इस्लाम चाक सेपरेट चीज रिलीजन चाक बदल चीज तो एजुकेशन बदल चीज क्या करन कम दुमे देर का फेल नौजवान दुमे द्राव का फेल नौजवान उठमे द्राव फेल का ये की तगन चुस तम पतन ठुकोन दारुल उलूमस ये दारुल उलूम नेरी पत कुछ बेड़ा गर्क करन छु कौमस वो आप देखते हो अगर कोई तकलीफ आसन छु बिचारिस जंग आसन तकलीफ ओश आसन तकलीफ जबान आसन तकलीफ ए जबान स्कूल त्राहुन के ए त्राहुन ये दारुल उलूम मेंटली डिस्टर्बड आसन का स्कूल त्राहुन के दारुल उलूम त्राहुन अवे मूजूब येलजन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुन डॉक्टर जमीर सोब योर आओ कश्मीर यूनिवर्सिटी अंदर तमिस दोपु कत सवाल दपियस आप लोग इमाम बुखारी क्यों नहीं बना रहे तो वनस यूत एजुकेशन सिस्टम तुम क्या इमाम बुखारी हेकन बनइत तुम क्या हेकन बनइत शाह इस्माइल बुखारी तुम क्या बदल कह आलिम हेकन बनइत तम वक्त इक्विपमेंट इब्न सीना क्या बनन दोपनस तुम असल काबिल काबिल बच्चे यूनिवर्सिटी मज थो तुम बदल बदल उलूम पढ़ान तुम दारुल उलूमन त्रावन मैट्रिक फेल नफर सह कत अन इनकलाब सह कत बन इमाम बुखारी सह कत बन काबिल शख्स तम वक्त काबिल शख्स इमाम राजी सह शख्स मे वही वोन फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स मॉडर्न पीडियाट्रिक्स बच्चे डॉक्टर इमाम राजी मगर तफसीर ज़मख़शरी ती लिखुन तफसीर ती लिखुन आल्दो तो एज डिस्प्यूट तनिस तफसीर मगर तफसीर भी लिखा इस्लाम के मुतल्लिक़ किताबें भी लिखी उन्होंने किताबें भी लिखी तफसीर भी लिखा ये उस मुसलमानों हुई इनकलाब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना